watinda ata mutkisia havonde hevala watindela nina wekwati huwa kana ni watinda nesta ne kuto chandri wa kilungu cha dhupa wa mukamba ndini wa kiseseki cha Adhiani FM mutkisia ndini wa kilungu cha dhupa wa mukamba muno tuidiana kwaliku na kumanya umo wa mukamba kithio cha mukamba utuo wa mukamba valatwe ta akamba na valatwe elekele tambai nikida kudehegwa kwa ulikumukisia tina mweni ndri wa studio na ndala ambao mudho cha ndri wa studio hizi siktosia Adhiani FM nenda mukisia ukediwa wina ikolio ukediwa wina mwoni ukediwa ujanda kuele njombe yange kukonia dhuva wa mukamba tukwatiani kwistila nabani ya kondomu ya utumani mukuvi inde kwanzia ya WhatsApp na namba neno timunza inya munza ile dhandato inya isu ni 0742 472 264 mukisia nyereta wa McDonald Omadio na ni Adhiani FM tukulima ukuli onde meukonia mukamba aumieba la umieniki mukamba aendeteva la waendete kwika ata mukamba oyu eva na eika ata kana eka ata tina mweni ndri wa studio ndekwa na ngaibinda mbitikilile mudhoche ndri wa studio si Adhiani karibu tena sana Bishop ambaye anautolilikania omasitwa umetava na wika ata mukamba mwitu kesiani na kukethia na kuma kidona ndia kukethia wewe museo na kethia kani museo kabisa asante na kwa ni museo nye kwa masitwa makoneta wa Bishop Dr. Gerance Wamanzi aumete kuya kauma yeke Tree West kuya ke Tree County mu Kitondo mutangiye muthuku miwangai mutabani obo museo niungamia makanisa ma Global Enlighteners Fellowship Churches balama kabika asana bono Bishop tunaitwe muno ndio ilungu mbetu tinenea maundo kidukanganio meukonia kuthaiya ukatutabia maundo mekidukangania oto meukonia osindo siamba wimo na sindo siamba batosu briefly o tulilikanie o kiete kwitwa kuthaiya ni chao okwo kube muno rekate mwakana ile ngenda tilikendri wa onenania wa umundi yo Magdona kuthaiya kuthaiya ni kwika muwo kukwatania mundu kulikwa undune kwitikila kana yimu yune yaito tumia mwana oyo yu mundu wonthe atathaiwe area chasia ndena vikia rio wi watu yasia mundu mwote mukunosia mundu mwote mukunosia ni mundu mwote muthaiya na nundu ni wawasia lakini ndanengwe rights ndanengwe haki ya uthukumi no lo tunawetie twasia pastor uteordained yu muthukumi wangai uteordained ni muthukumi ndio nuka kama maundu alangi ndio lakini kisheria ndena haki ndena haki ya uthukumi yu kukikamba kila tuokie tuosata kithio na tuumia kwa mwalabu twaete kwitu ndeto kuthaiya mukama ndai na kumambe ndeto kuthaiya yoka maimu mambe ya kuwete thina mambe ya kutumia mundu na mundu ndesi ni chao kiumoya na niketha kumanike kila kiumoya muthi kwitwika mundu yula witwa mundu mwekana ibinda yeta wa mukuu mundu mukuu ajasia ni muthino kana kindu kini beba wethe aku kana beba winya kana beba wa ukwenda utwike mundu mwe ukwenda utwike kindu cha muthembo ukwenda utwike ki na yunundu no mbaka ubeba na mundu makwatani mathukume imwe makiete kindu kitwa kuthaiwa kwigwithanwa niketha beboyo no mundu bekala masie mathukume no mekale imwe mateukita nundu beba woka chabi na woko thindia mwana na neni ya kibindi kila kingiwe Magdona twacia ciana mbingi silete skulu ti kwithia cienda kisomo ni mabeba malea kisomo na menda mathaiwe niketha batumie mwana uyu na yu andwa maemomana mathaiye mwana kana maumie mabeba nthini wa mwana ibeti mbingi na etwa ingi malete mitwano na makalea kutwawa na makalea pikala nesa akika ona wewe waiwethia mumalaya ba yale lune ndukamusilile tiwe wewe muzengi unyitwa kabaluka baya ndukamusilile nundu tiwe ndi mapinya na mabinyasu juu tukasyoka kikamba makathaiwa wona mundu ucio asova kana tuko kakingai makabetwa nundu kikamba maibetawa kingai nitubeta na tukabeta pyo kiungai makita ubetwa mabeta pyo nundu satani na ngai maikalania satani na ngai maikalania no na ninena jasia satani kwitu no ndumwe na mutuania
yumutwani na mwene musima ikalania wayo bainzia makidona mutwani na mwene musima ikalania. Asante Bishop Nondo tulilikania mugesi akiukwitwa wako thai yani chao kiukwitwa wako thai ni tatabuga kana ya inzia ila ya tumika kwiganithia amate ukwatiania mundu na yewe ndiye wosa yitwa kana ila ya tiwe ni musia kana ya tiwe yitwa asante bono Bishop nerati likia kwa imendino onanya wa umundu mukisi atienda unene ya kindu kita kuhusia yati unene ya kuhusia Bishop yatu inene ya chao ila tu unene ya kuhusia twinene ya kwisuva kwisuva ila tu kuthaiya ni kwigwanithia kuhusia ni mundu unathukuma nebeba na manoka manakosana ae makwika kila chailite kana anabitukania miyao ila wanengiwe ae makuthemba kila wetiwe kana miyao ila wanengiwe nundu ekangutavye makidona na mukamba mwithukisya mundu wonthe thukumana beba mashariti ala wanengiwe na wonthe yu mundu lola nengana mashariti nongai andu alangi onthe mapipi na alangi monthe manenga na mashariti na mashariti ala tunenga we kana andu manenga we maithukuma na babeba ni kana ndukekiona na ijo wona amwe mabitukania makatuika makeuka maaliuka amwe mabitukana na ti lazima mundu ethe ai bepo wa mutethecia kindu kinene itoza kwithia bepo sie kamutikawia yuka mutikawia wakosa kaindo olondo kwa na andu majasia wivoye wa favor bayiki ndukido wa favor ai ngaida favor amondo ngai eka kuadhima anenga na mumo ti favor ti tende ngaida ndeze ya semondo yukindu kila wako kikwitwa favor ni kila muti mukamba weta kidhunzume kila mukamba weta kamutikawia kila mukamba weta kamutikawendo kila mukamba weta kamutikomant ati we ona mwali na umeangire wisino ino kana kendo alangi ona yamba ikwata we no kwata ukiria ndukane ino no mibinguite neza angite yutho wakwo but tukite ithionde kwaku ona yo muthi nwenda soko ukethia ndukeya yo betwe laini na sindu ile kuta ira no kuta kwanza no se kuta na ita chipa kwino na laini ira ndi andu ni kwithia pabe kindu kingi kiuthukuma kiukusiando na cho kindu kini kithembeawa yumwene oka ae makukika maundu ala mewenie makosana yutolo nduwona mundu na muka makosana na muka ayenda uendo yu ila muka wa mundu waenda uendo musi utia wa utena muvangilio sindu ila mukoneka siendea na maundu mayambi ya kuungama ukiza kwitha yuwa ikindu kiendea yu twenda musio uende no mpaka tumanenzea ya kwiwithania mundu umeo na muka asioke musi aume uendo tuiva makidona yu kwa kuhusia ni kuumia moimo uendo ni manale kosete ni manalete ni manaleanite na makia mundu yu wije usi wa kwenyu witeje mabata makwenyu wije ukitie makau maku izini twakola na maimu aliyo kama yambi yo mubwa na yu ni kela andwama kwa atia otondo kawaida no wisi makidona kibedi chauma kwaku kienda kunena usio wako kibeti kiende uendo kibeti ki ukolete mundu muko ukolete ndeza kwa sema kidoro ni museo ndeza kwa sema Bishop Martin anena modhuku anena kinyume cha kila wisi anena kukwana ngie sitwa payi mundu mutani si akanena museo na hicho kitumi maimo matani sena mundu mambe yakwe ikasindu sia kuomba mundu su na nisi sindu ino sia kuomba mundu yu nisio nikeza sieke kwikwa maimwama eke kwika mayoka kuusua we makwe mandwa mundu eta wa mukula yoyitwa wa mundu mwe ayuka kuete muta ayuka kuete we withanyo bayu ni kofi ya nani ukoka kuete we withanyo katika tuwa mabeba na mundu baani ni mundu mediator mundu mwayuka ta mediator oko mediate
mukwatanithia okwatanithia thimu na mundu wake nundu manatanise ni manakosanie makosana thimu ya mothe mbewa makosana mundu aoka abitukethania mawatho ala wanengiwe mabituka makosana kwa undu muna kinyume kana ibe bikaba bandu babika makambia ku demand more maka demand makagwia twenda inyaku na iyo ya menda inyaku na kundu enda unenga na inyaku ndugwe wawe yo wekinye nundu akangutebya kwa satani ndoka gwete osio aiye nitwae mukamba mwithukisia ni waitoma na satani bandu bothe balikazimo we wosa wise mwiso no thikauya osa wise okyukwaza rwenda kuosa bina osa wise mwiso onembwe tiwo kaiwa tio yo sukumanga hiyo sukumanga oro ndumo malayo kusukumana lakini mo malako withi aikwenda mo malako ndiye yenda kubena kote mubutani ukire nito ya wendo na keza tani kote mubutani ukire na nito ya kutete nundu uwonikana makidona na mwithukisa mukamba balawe uwonikana pathi ipina zitikila ukotwike ni wa kwata mali no kithia wina mugu no nundu ni mekwenda recognize kana matevo ndio ndo wika ni makwenda na hicho kitumi menda akumila ona mbe wandu ukewe wambia kwa mashariti kana kokwa ikasi kokokele binda kokwa ikauna nona kokwa aya kokwa kutenda mwana kokwa nundu wikita bandu ketekela nditona matevo nundu kitumi cha umamanda na ga kutabia ni wewe dina na jasi ati paye muthini withiana maimo muthini ula withiana maimo na ala wethiie kwo ala wethiie kwo indi angi ama kwi manthia mamantha wa ni mundu wina kapitumali twake nundu aingi maingi baila na so baba kube malata so kuwasa na mendembo ila madembe awa na be kila manenga we makaya yu wewe musiwoni wone kanzo kaneka nzoke sundia ukaitegwe pe mundu waendia milati kula milati na ni sala nenga wali na kalila ene ni kindu niki sovie ko ela tu neno wa utuchasya bepathini yakosana na mundu no yupani potuka pakamandwa mundu wa kumewithania kumewithania ku nikuo kumatungianisya mathukume memwamba ziola twita mwamba kanisani mathukume chao memwamba mena ngwatanio na bakini nicho kita wakusia kusia ni kutungisya ngwatanio ya mundu nebeba nundu ngai kwake kuikusia kwa ngai ni kumbula na kwelila na ngai akwekea ni wakwekea lakini kwa maimu kuyikindu kita wakwekea ni kuiba kwa satani bali pole ndeke kwa satani ni iba ngalama na buye bobe kuusia nundu kuusia kukana na ngalama witikile utinze yuri netikila ninguthembela ng'ombe muna neta swa netikila ninguthemba kila neta kwa ningueretikila ninguthikwe kondu neta wa yupoke mundu ndi wa utukwatania tutungianisya na mabeba mundu ayuka kutungianisya mundu na chao nebeba na misi mbingi makidona niwe wetengenena jase na mathina na mathina ni kwithia asyai matie syana itesi kana musiusu we maimo asyai matie syendo otondo muthi makidona ukosa katusele twaku ndio itangaza inethiana tu pe mundu utangaza ethiana mukita matunda mukona mwano anatuaba achapite kuchapa kwikikia hata kindu pandu bao tinda bena iwia na ndana sense wia ai we ono wo kutweka wo wie
naweka o bandu batina ikindu twikuona development twikuona customer yongeleka twikuona una expand yoya twiona ai wina bio kwatombeza no saloni ba yukisindu no niso yu ona mundu no athi ethia athi mabebasu mengalama na maetwa kwa mundu methi ya machenda kuongela ngalama nondo ni maeta ethia maete mali ya indo umame ukathemba ng'ombe kana mbui ibinde na thila mwegwania thila wa maete woka wanenga ne wetikila uthembe inyagu tondu newie o andu mamuika majazia onethia mama ningu muthema ni undu wa kwithia ndeke kala thayu forever kangutabie withemba inyagu nukethemba we mwene nundu binda imwe ni makakwitia we ni makakwitia ciana ni makakwitia mukau na andu aingi mabikite bandu makethia ni metiwe ciana ni manenganie badali za maisha make akekulia hii cho kila yuna mandani chawe ya mau ezesi na isi ndie ninge na kwanguthi kiuna na ndio manda hii ni matunga wa haye yu pawe ndano mandie muthukumi wangai o mabeta yu banu ndo mundu mwenda mabeta mundu mweka o mausia mwiso wa mundu mwe ni kusia aimwe withania nundu nake busue ne usumbi umwe ekangutabia pa undu batatoneka baitoneka mano studio ingi nao ngiwe studio ingi makethia maikuigwana no mpaka mathukume mena mwamba nundu yu mundu studio na ke studio na tu studio imwe na tu tukuma boss umwe mpaka twithia na ngwatanio na hicho kitumi mundu mwe na moi me ngwatanio nundu bakethia bate moi baithia be mundu mwe yes baiba tawa mundu mwe bate moi yes na ito kuona yu atabania ingi metabania obo wa imuno ni ketha monge kutwika ni wame na solution na kiti chom Biblia iwetete Biblia iwetete obo wa thayu mweu taite kwithia twineno obo wa thayu mweu nthini wa Kristo tiko kubeta mabeba tiko kwambia kwika deliverance ya kila muthenya makidona na bani ngunena tabisho bani ngunena na jao ta bishop babikite bandu kethe na atabania ingi no tamakuusia maimu ninge ngone na ta bishop no tamake gata otamakuusia nundu bai kindu bai reason ona ema utotro no nengai kana mundu wa deliver wa chumwa wo na wa chumwa longe ayuko deliver na wa chumwa suki no ka deliver na wo chungi no ka deliver and deliver acha ukikiteza kuma kwa ni tuka kwiwithania tuka kwiwithania mabeba tuke kuya beba tulia beba tulia tunengwe kila kitu one akoka muthuku mbewezo kwa chuyu ni chacha endea katikati wa uwe nandu maimu machuka mezaiwa machambe ya kuka kwitia kuuswa ni ketha mathembe yawe every now and then nundu as long as ni kwina kuuswa kwina ndembo as long as kwina kuuswa kwina yu mundu no tayari kuthi extra mile athembe na kilote tane taswate kuuswa na chao kuwase na mbui kuwase na ng'ombe kuwase na mbuki kuwase na sindu ila zimu zikwetia niwezi ni agreement otondo yunya na kutoka sanite mundu loko ko tree with no bake edukizengaliko ya ku demand yaku na edukizengaliko kwa demand yakwa niketha amane no white onenge olonge chao niketha ko kabindu yes no mbaka be mundu we ungamie ngalama no lazima pakeze omundu akungamia chao ngalama ne kaungami wanu ikaungama ni mundu la wina benefit nula wina benefit ni mundu yo nundu maimomo maina benefit benefit yo ni uyamale la mama etai benefit yo ni ukwaka masioke makuomboe niketha kwaka for now ni alagiri makona yi ebyangania no no sie na atethekai nyene makosa niki na ola kezu kise yu andu mamuika matukwano mehenenia ona kwa no nose ona kwanga kwata vita no ngikata no nose no miaka mikubi kala yu kasio kute unganga na miaka ya kwa yonde na ketesi kila chabata onatiwe makidona kila chabata tinya naku kila chabata mononi nsia wasito na kila satani wewe atangetite tiwe
ethi atangitite ulondo kalika musi akathinia nziawa ethi atangitite ulondo kakwata makao kwaku eya nziawa ciaku na ijo ni nanena mutholo ngijasi ati kakethia Ngai ndaumia Abalamu kwo Abalamu ethia aendeie okuthaitha Ngai cia migwanano nundu kwiana na Joshua 24 Abalamu na Tera mathaitha Ngai cia migwanano na yila Ngai woki amumise nundu wa nziawa Ngai ndaitikila Abalamu asiaile ku na ijo gitumi Abalamu na Sara mathai na ciana Ngai meta maemie kwithia na ciana kuya niki ni kwithia kake ngwa cia iwe kuya cithia cia occupy ni maimwasu na ijo gitumi muthi right onene obo waku ciawa ya keli muno ndini wa twali kama kanisa tune obo waku ciawa ya kerata ya keli nundu uciao wabe ni spiritually attached ni mukwata ni na wimbo wa the makidona nutonza kwithia muthela wa theiwe si wakulelwe andwese kukulelwa ni ati mwana iwasiawa mundu enda utunga mubea ethe mbei mwakiti cha thakame ya chasia mubea nundu itwakwata mwana wakulelwa no ende kathakame kana ende kasubu ye mwana ondesi kana ni wanenisi katuzubu ndesi kana wanenisi kathakame na kathakame kathinzi we line yaku wasiaie wakulelwa nito kanene tunaendelea ndeto cia kuhusia mothia bishop mundete inene maundu ma ukonia kuhusia itina bakutane kwenda tunanene ye maundu ma ukonia kuthaia yo tukurene kuhusia makidona na mukamba mwithukie savala wewe twinene ubo wa kwigwithanua na sindu sindu isi ta mabeba na mukamba mwithukisia mundu womthe ukwitikila kana witikila kwigwithanua kana kuwiswa maimo ethia atendete nziawa ciake nundu cia kindu kingi ni endo kitio ba muci nundu as long as mwina abika bandu mutanisia ito yukila kibeti chaku makidona kana kila chakwa as long as twina abika bandu tutanisia kibeti ki ongakwa nikitia muci ko uni cha muci weba ni cha muci usu yuna kyola wosie maimo mabinda monthe ukatia mabeba musiusu mabeba asu ni makalika cianane na icho ngine wienja cia kilungu cha 90 cha mukamba 90% ya misi ya mukamba mena mathina mabeba ni kwithia anaume iwe wose beba thi ikaumanthia male wose beba thi ikausubia kibeti wosa kindu ki kikausubia munda wosa kibeti kindu ki kikaumanthia ukwati wosa kindu ki ukethia nduoeka na ndu mathi maya ngata lakidona akama megata maya mathi kwa kabwele manyo chao kiwo chucha nusawa kage mbai kiwo chose ni maleo tabathi niki maendio nyo Mombasa ni sana bisho kati ende chumani chukite vamos kizibena maundu maingi muno toilet komanya halile kana ndri wa kilungu cha Thuva wa Mukamba ndri wa studio tina ke Bishop Dr. Gerance Wamanzi na mwithukisia wa mbenda no tunene no sasimo gunia simo gusongia makolio maku nondo twimina kila kindu bake bembene namba yako ya simu ni 0722 49 2218 Mathei Mwanza ile inya kenda ile emwe nyanya tafadhali tukandike message tafadhali kuna simu na kuna we serious kunia Bishop simu namba yake ni noti Mwanza ile inya kenda ile emwe nyanya 0722492218 nyina kwa nitawa McDonald wa Mathio na nginya chumone chukite kilunguri kingi otaki cha Thuva wa Mukamba ni kwendea kwithwa na kiuyo kisio